Polako Čiro. Ja sam bio mladi novinar, imao 20 godina, 19 godina. Izveštavao sam o solidarnosti, o Lehu Valensi, putovo sve i sa 20 godina sam napisao, kad sam izveštavao uvođenju vanrednog stanja, jer general Jaruzelski kad je zaveo red u Varšavi, kad sam prvi put osjetio suzavac, nisam znao da će to u Beogradu biti svaki dan. Prvi put kad sam dobio pendrek po leđima, ja sam živeo u nekoj bajci, imaju oni ZOMO, to se zove ta policija Jaruzelskog. Kad te udari s onim pendrekom, taj pendrek ti se obavije oko tebe, to su neki specijalni pendreci. Tad sam ja naučio, ali sam ja obišao radnje i shvatio da je Rusija jedina zemlja koja izdržava svoje kolonije. Ja sam kupovao najbolje francuske sireve, najbolje francuske jakne. Oni su njima, dajući gas Francuzima, sve to poslali da bi bili mirni. To je u besenje bilo u raznim komisionima, berioskama.